ase anope ya hana bema kwan na ye de sie da sepa rademfo bia nko emfa yemra asomdue so ye de adwuma na ya hyase no nti se ben so agina ne na so wa ha o man hene kwabna sante de obokrata na ye krado online stories ne bi so ho memo akwa baba mena e bia ba ko so avia so ho ye de me ho na ye na nipa bebre nya nkomodifo nti ama bebre aboto no oma ba mabu no no ma hyehyɛ nipa mu efise unim nipa no kwa okodi nkomo ache no kwa no wo so ugidie nse wa hwe ya o chen loudspeaker na eyesisa eti ama nipa bebre nkomo bebre wo mu atieti bebre wo mu fam o pobi ni na di nkomo na okofa kwabna san na di nkomo na no iti ama ehwi nipa bebre nipa nsam show nipa nso nsam show mu dodo na awia ebai jube ho na obi akose no ube ho na obi akodo maduo bi ube ho na obi nam na o bo no so pan in some doso esem doso obi po obi kura susu na ade bi ho akire no abono obi anyi obi ani abono eyehu bapa o ehwi nipa nkasa they said the man be confitura ehwi omo amom ntimi kura mpege omo no ebi dai yasa ebi butu dem sa waka ebi esu sa de ya no say solution ni wo ho ba abro no so ntino afura na ni kura ma na ehu say solution on say solution wo ho ti o hia obi for a certain direction kakra bi wakam so painful erade ndom ya ye no ye nkomodie ni hye mu aye ntimi ndia esesi ye di mu obi boa ye no ondom ye ni papa ode wo mbefa ya akwan mu am yetima di sa nkomo na kyerem. It's very important. A lot of people will be relieved ebi wo kwa ya no ya no eye nkomo bi ontimi ndi nkyere obi ehye no sa ebi ntu de ebi a onti de ye bo mo ye kasapa ade no mo ti ase no they know akoye yare bi tese ehye no sa de bia dana waye mudi sa oni ne ka asem bia akwa na ase na adwekwe na ase tese ne de wo kakwa na oti wa chi eno na ase wo busa asem no ogina na yo na yo wa afa say you know divided at tiasramu ewo baby mo amwo sa ayete bia ne mu nso mo daroma wa amwa wo ho adu ba bia obi anso ntibi mo ampa nipa ho ya homtede ba mame san hye unkura say yeda so nipa binim wa asase we so a omo wa abadaye adwini nipa ho no kwafo esum nipa edo nipa tisre urade se o masa nipa ne bi mbefa wa kwan mu na nkoye loudspeakers osmosis o kan wa okoko ma sem kire no na eda bontin mu friends say PA system no o ko nkurase na FM station no be ko no isi dwom no edem information service center for no be ko ene wa ya dwuma ya che de we ka bia no PA ba na information service center ba na edem sa ti ya da mase se onyame ade ne nso a che ya fia ne makadada emfa ni agrofi se papa bi a wasori ano pase okudware no waso ne hita na hita ne se na power na afem na odine nsa to hu se yira na gigra ne ban so dware wi obedware no ne ban no so ntia se ne papa no atofom ono so ne panyan be chwo nyina efa ni agro enya agro na yedie we ne nya agro na yedie o omo nyina ewusisi aye kasai eti emfa nyoma bi ni agro apart from so be ya di say wona ye ma o makwanya mo be siesie fi electrical say ehwe mo yi no bibia timi say at any point in time it doesn't matter how careful you are omo kra covid chi omo kese pa ya na omo a omo horo omo nsa enkata omo hina no say we are working under a certain grace and mercy nti mo amono anu ansu hie wo mo fie ne nyina eka ho o de on pa won asem kra because ewi akire no ye the tester eka eyina aso debia yes ejanemu yes o pe electrician certified one behwe o de on pa won asem kra waso awie u kodware a na odum no se bibia ni wa enemu areho sempa na esi no mi twa sa mfonyini wi ache wa mo ate ase se ewi ase no
sa enyame ya wadom na authority ya sorry say ya sorry jejira ya enye school bi akwa ni multimedia adwuma bi awo ya anase oso wa fuso ana wo je bema mua ana wo no o dress kama na ka bi awo tim efie bi enka hwe obi da fi papam cheo wa adwuma sorry ifa ye ka obi obetima to nuro papa e wo wi ase nyina na wakam wa adwuma sorry ti usori asidani is very important. An ungrateful person there, they be than we are limited in a lot of things. Well, in some of the they work out them, they are my hook. Majority say send us your election headquarters here, on the 27th of this month. But me eja, me bit man no aduane. Oh yes. Me eja. So uni ma make join tie no na make join say osmosis ni me aduane no a. E the number be betu jam too far osmosis and papa and osmosis ba. Two osmosis ban no fire dem share ne ma me number wo da be eji woni o fire osmosis ban yo your friend adwa be papa de osmosis be papa de adwa no timi ye pa de o hwa anka otimi ye bunabunu no de fufu aka ho na watwa kre e ma number bi na o de aba simple so at say eji saa nkofuku be yo papa no saa no ebre no so na ye selection na obohu na afa papa you be 6 na papa so ko body o tibinya dia wadi woni so because the obeka o video no eno ne be so dia mo aye ne agi edi so tika de o papa betima eno afia ka se member ye apem ne meku twi bia wa ye pesa no me ya anwa mu bia ba ya anwa mu na ho de si me eti ni ko hwe bia ma e be ni rabi na me sa ye nkate ye ne yes o ye nkate kwan na o ye reverend kwan bunabunu you know nkruma fo ye na fe o se eni bra ba so what I say no was uko ni man no so na ba ye anwa mo ni mekodi ya besro utu sa di gusu adokono obi ana ekoi I said no because obi onye adwa no so me of andoko o mi twi beko kam zabi Father's Day ba we dey bi ni ari tmai it ya sremu anwadaro ma munyi ntum se mbo ho agyanom you know ejanom yadamu ase yadamu ase pa de eja binimu yawo ma no ya na afi ama jealous of problem awafo ne side no nse papa no concentration ngonkura ne so na wo oba no eja wasi wo nso na mo so no oba ye ne eja wasi hoi but e na sade eseja ene wo ye sa nti ejanom monkwaso ade mama nkwatenti de hia ne se mbodi hihye so e ka se mama nya mama nye na ma ye hye da nkummo ye kummo agede ye ya musemma no eja bi no so be ko beba no osmosis muntie oni PR jam be ko beba no upia hemachi no num onya adwuma baba eye du ba ko no aburu sei sram sente no eja bi no musa no motie eja bi no musu wo hono ma sika onya nyina na yere ne ma de lalai onfa ho abonte wo ya do ye di mo ba on feel kra yere ne ma so obebo mo hu sampa ye jeni ye se onya mro so ni mo ketua ne kra wanya no one ya na di koba ne na se o da bi o hwia o do ye to baby eja bi wo ho no ma ba bi a ne ba te ana suku okosuku teacher ni o che onim die ko class no kro nim ho one no nso o tua sa bata se unhunu ahano na remi no eja bi wa ne makra no birthday onim ba kokro mfro bi e birthday hey sir and cry da ben and the holiday me dey awọ from so mama if it makes it more beautiful. Yeah, one day we can do a wa kasa oba ne nko na nko anu. Yeah, it makes it beautiful. But to pizza. Kasa no kra ba mo abre. Ba nyami hreja no. E bi mo ya de. Ba bi anenso ho. Ti man ye onenso, mema no ye onenso. Na bosumi wei eye janmo da. Ye multimedia tumi ye Adom Asempa ene Adom TV. Ye di nano eda janmo da no shonkokra. Me papa nso betumi anu aduane. E ho asema na ye ken. Nti oba wo hwe ye. So papa nim aduane ye pa. Oye 1 minute video bi na de afa number no so. Aduane o tumi ye na wo kan. Bisa se nyame ya Adom na selection no e kan no. Sa aduane na wo kan ye na no anu obeye. Yempe me ma mete na bititu tirimu bia. Mum ye ni se ne so. Nti ajanom ya chia mo ye mo ache. Memfa we su twam say su tobre na na ye remu no. Mesrew ya ho siesie ehia ye tenem wiper no say nya adwuma. Afi trotro do bo say su topa out trotro na enwunu gu su sa ba ko a osmosis be adwuma no pay. That ade the fanfo. You know di mesremu a
trotro for smunya patches kakra afi mu amode rubber so mode rubber so titare o side no yo na nsuo to rubber de bende ebi mu kra de duster no mesremo because nsuo to now the duster na ya katakata emfa school buses ne bi nsuo leak na school buses bi wa kwa hu fom tu fa nsuo promo na nsuo nsuo to na o take nsuo na won efi school buses is very important munye ne ye na kra dia very important car bi e dey fire mo fra di ko school bia no any parent bi say woni gi ho say woni course aka no wa ba bia o ba da bia ba 4 minutes nti de hia ekese pa no awofo bia je say ho na obako school na say hia uhu school bus bia si na school for some pay for some ntimi nkoso loadu ya de shere sen sadin bi anmodin o seven na mo you know esa mo maka na conducive man kwada no aye okay because we tria so ho nti so to na practical mu an ho afo ye format che nyina ye no mu siesie ahyen no mo ma no nye fe se the school ru no mo ahyen ye no nkora na mo fa wo matete wo mo hwe so wo no ahyen enso ye kama se be ye de wo be services ni so hia obi an service ne de ati ase ka adwuma ru an mu bi ho mo ka so mo service na ka na bre 24/7 ye adwuma saa enyame adom bi na ode enkoba saa ti de wo so obi aye no obi anye dem obi aho okay so the bre my kwan inse all do to the obokrata in the day bro daily guide say minority attacks World Bank boss World Bank papa na kokika nkobo bi ho asem don kuma for David de onyama onyo bi ayamanya you film na jaje bakika kana sema kaka nyesa na tie economy back on track Dr. Mahmoud Baumia Anaka say NDC MPs U10 on CJ nominee and Nana Opinski Conformity Teaching Hospital and UGMC Psychiatric Center. The publishers, so say Ghanaian publishers say NDC MPs back approval of Tokonu and the health sector needs serious funding. Health Minister Anna Akase, the Chronicle Dobokata say minority pardons Tokonu, ready to approve her as Chief Justice. Mami Justice Gertrude Tokonu or Sresi Wahanam kama. And after Yira Baumia Swakasa, Baumia entices investors to Ghana, and a big one, Justice Doche, wa retire. Edana se Jumapa, or the Abesum or my Ghana. Daily Graphics say anti-corruption plan cure for IMF bailout. Shraj, instead of one doing Shrediaba, Justice Doche bows out, vows to continue fight for justice. And mental health eats up 7% of your GDP, and then the custodian also say, Kumau MP, and sworn in, Wabaka, I am my Shibi of 400, Wadaruma, Momodiana di Jumapama Kumawadeshi. Minority backs Justice Tokonu's approval, the big one, Ghana back on track, Baumia woos foreign investors. And finally, the new publishers say Ghana is best for business. Baumia invites foreign investors to Ghana. And what's Anna Edebro and another play. Quickly. And yeah, Adom online, no, fire outbreak, College of Health. Nipa 186. Affect news and Musumuni. And who asem, I know so by midwife or bar pim for a can move one you know. But I told Bedu Hospital, not the BCS. The midwife, Yamishra, is see was solar. Yamishram, you will be brave or hossa, or no dear now, but Yamishram, do more year to my pa. No, so, yes, you rab and baby, so ne card. Or register just despite a registration or crown. The activation. Yes, it's your one some address or online. Your brand a cohona king kind. Come in, fancy. I don't know. TDC, I have quite good some mambots man, Sandra Capos, de Jose Paba, nothing come out who do, Edibet Wasso.